Merci beaucoup, Madame Shirin Ebadi, de nous rejoindre ce matin, d'avoir accepté de prendre de votre temps pour témoigner encore et toujours, vous qui avez passé votre vie à défendre la liberté, les droits fondamentaux, en particulier ceux des femmes et des enfants. Votre histoire est longue, votre parcours est impressionnant. Je vais essayer de le résumer en quelques mots. Pardonnez-moi, je vais sans doute être un petit peu rapide, mais dire que vous êtes la première femme juge en Iran. Vous avez été écartée de la magistrature après la révolution de 1979. Vous êtes devenue avocate au service des plus vulnérables, parce que défendre les plus faibles, c'est votre vie toujours, encore aujourd'hui. Mais défendre la liberté a un prix. Vous avez dû quitter l'Iran, car vous subissiez trop de menaces. Vos biens ont été saisis. Et vous vivez à Londres en exil depuis de nombreuses années. Votre courage, votre force suscitent notre admiration et votre parole aujourd'hui va porter. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous, grand témoin de ce congrès de l'appel. Vous allez parler en persan, votre langue d'origine bien sûr, et merci à Émilie Dardy pour la traduction. Shirin Ebadi, à quel moment avez-vous compris que la liberté n'était pas acquise? Dans quelles circonstances avez-vous compris que la liberté n'était pas acquise? آزادی به راحتی به دست میاد، بایستی براش جنگید و از همه مهمتر اگر یک روز اگر یک ملتی احساس کردن آزادن باید آزادیشون رو حفظ بکنن. اگر غفلت بکنید اون آزادی رو از شما می‌دزدن. مراقب باشید. La liberté ne s'obtient pas facilement, il faut se battre pour elle, et surtout si un jour un peuple se sent libre, il doit préserver sa liberté. Si vous négligez, on vous vole cette liberté, faites attention, soyez prudents. Et vous, enfant, adolescente, comment vous compreniez que la liberté existait? Comment vous la viviez? Est-ce que vous aviez conscience que c'était une notion importante? قبل از انقلابی که در سال 1979 اتفاق افتاد، آزادی‌های مدنی و فردی و اجتماعی ما داشتیم و البته آزادی سیاسی نداشتیم و همین مسئله باعث انقلاب 1979 شد. Avant la révolution qui a eu lieu en 1979, nous avions des libertés civiles, personnelles et sociales, et bien sûr, nous n'avions pas la liberté politique. Et c'est précisément ça qui a provoqué la révolution de 1979. من وقتی که میرفتم دانشگاه هیچ فرقی با یک دختر دانشجو در پاریس نداشتم. Quand j'allais à l'université à l'époque, il n'y avait pas de différence entre moi et une étudiante à Paris. همونطوری که اون میتونه هر لباسی بخواد بپوشه، منم همونطور بودم و همونطور که اون با هر پسری میتونست معاشرت بکنه، ما هم همونطور بودیم، همین آزادی ها رو داشتیم. De même façon que je pouvais m'habiller et fréquenter les garçons en France, en Iran aussi j'avais les mêmes libertés. من با آزادی رشته حقوق انتخاب کردم و خیلی هم راحت توانستم قاضی بشم برای اینکه چون درسم خوب بود. J'ai choisi avec la liberté la faculté de droit et j'ai pu devenir juge très facilement parce que j'étais très bonne en études. J'étais une très bonne élève. اما همونطوری که گفتم چون آزادی سیاسی نبود، ما فریب یک روحانی رو خوردیم که ادعا میکرد که آزادی بیشتری خواهیم داشت و انقلابی کردیم که نتیجهش استبداد دینی در ایران بود. Mais comme j'ai dit, il n'y avait pas de liberté politique et nous avons été dupés
par un religieux qui prétendait que nous aurions plus de liberté et nous avons fait une révolution dont la réussite, le résultat fut une tyrannie religieuse en Iran. در حکومت جدید ما نه تنها آزادی سیاسی به دست نیاوردیم بلکه آزادی‌های فردیمون هم از دست دادیم. به عنوان مثال اگر من با همین لباس توی کشور خودم باشم حداقل 80 ضربه شلاق باید بخورم برای اینکه موی سرم بیرونه. Dans le nouveau gouvernement, nous n'avons pas seulement obtenu, non seulement nous n'avons pas obtenu la liberté politique, mais en plus nous avons perdu nos libertés personnelles. Par exemple, je suis dans mon propre pays avec les mêmes vêtements que je porte aujourd'hui. Je reçois 80 coups de fouet parce que mes cheveux sont à l'air libre. من به طور خلاصه بگم یه حکومتی داریم که با زور همه رو میخواد ببره به بهشت. Je résume, pour faire court, nous avons un gouvernement qui veut à tout prix emmener tout le monde au paradis, avec la force et la répression. Shirin Ebadi, pourquoi êtes-vous devenue militante? Une fois que vous avez perdu ces libertés, vous auriez pu subir, vous décourager. Pourquoi vous avez décidé de vous battre et de continuer le combat? آزادی رو دیده باشید، احساس کرده باشید، دیگه نمیتونید راحت بایستید که آزادیتون رو محدودتر از سابق بکنن. Quand vous avez vu la liberté, quand vous avez senti que vous êtes libre, vous ne pouvez plus rester tranquillement debout pour que la limite de votre liberté soit plus restreinte dans vos quotidiens. همونطوری که بهتون گفتم حکومت با زور میخواد همه ما رو ببره به بهشت و من بارها گفتم میخوام برم جهنم بابا ولم کنی. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement voulait par la force nous emmener tous au paradis et je l'ai dit souvent que je voulais aller en enfer. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà beaucoup de questions. Parmi les questions que posent les personnes dans la salle, comment avez-vous surmonté la peur ou la crainte des représailles? Parce qu'en Iran, les représailles, comme vous l'avez dit, sont terribles. خب ببینید من 3 بار از ترور جان به در بردم. میخواستم منو بکشن و بارها تهدید به قتل شدم. زندان رفتم. همه اموال من رو حکومت مصادره کرد، از من گرفت. اما این باعث نشد من کارم رو رها بکنم. یه دلیل داشت. به هدفی که تعیین کرده بودم برای خودم به اون اعتقاد داشتم و حاضرم برای رسیدن به اون هدف که آزادی باشه بمیرم. این کمترین بهایی است که برای آزادی باید بدیم. Eh bien, vous voyez, j'ai survécu aux 3 attentats, ils voulaient me tuer et j'ai été menacée de mort de nombreuses fois. Je suis allée en prison, le gouvernement a confisqué tous mes biens, mais cela ne m'a pas fait abandonner mon travail. Il y avait une seule raison, j'avais pour objectif ce que je m'étais fixé comme objectif, que j'y croyais fortement, c'était que j'étais prête à mourir pour atteindre cet objectif. Je le suis toujours. Et ça, c'est la liberté. C'est le minimum que nous devons payer pour la liberté. Vous étiez prête à vous sacrifier, on le comprend. Aujourd'hui, vous vivez à Londres. Est-ce que vous êtes encore menacée? Est-ce que vous êtes encore l'objet d'attaques et de menaces? بله. پلیس چند بار پیشنهاد کرد که برای من محافظ بذاره. گفتم دوست ندارم که یه نفر دامن دنبال من را بره. اگر
من به میزان کافی عمر کردم و از خودم هم محافظت میکنم. اما اگر هم برای آزادی کشته بشم، این باعث ترس من نیست. اصلا کسی که میترسه شکست میخوره. نترسید. La police, à plusieurs reprises, la police m'a proposé d'avoir des garde-corps. J'ai refusé. Je n'aime pas quelqu'un qui me suit en permanence. Je me protège moi-même, mais même si je suis tuée pour la liberté, ça ne me fait pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur échoue. N'ayez pas peur. Merci pour votre courage, madame. Parce que ce que vous dites, ce ne sont pas que des paroles, c'est-à-dire que le risque, vous le vivez de l'intérieur. Je reprends quelques questions que vous posez. Madame Ebadi, en quoi nous avons dans la salle donc une majorité de parents, mais aussi des responsables d'établissements, mais cette question, en quoi vos parents ont-ils été inspirants dans cette lutte pour la démocratie et la liberté ? من این شانس رو داشتم که در یک خانواده مسلمان ولی که خیلی مدرن به دنیا آمدم. J'ai eu la chance d'être née dans une famille musulmane, mais j'ai été éduquée d'une façon très moderne et laïque. پدر من استاد حقوق بود. Mon père était professeur de droit à l'université. و من و خواهرم با وجود که مسلمان بودیم و مسلمان هستیم، ولی که ما هر دوتا تو مدرسه مسلمانی درس خوندیم، بلکه تو مدرسه زرتشتی ها درس خوندیم. زرتشتی یک دین قدیمی است که در ایرانه. Ma sœur et moi avons étudié dans des établissements scolaires zoroastriens. Le zoroastrisme, c'est une religion ancienne, née en Iran il y a 2500 ans. علتش هم این بود که مدرسه اونا خیلی خوب بود و نزدیک خونه ما بود و پدرم میگفت ضرورتی نداره که راه خیلی دوری برین که یه مدرسه خوب مسلمانی برید. La raison du choix de cet établissement, c'était parce que c'était proche de notre maison et mon père disait que peu importe la religion qui est enseignée, le plus important c'est que vous faites vos études, peu importe vous êtes musulman ou pas, vous pouvez continuer vos études dans cette école. پدرم یه حرفی میزد که تو گوش من همیشه یادم هست، میگفت اونا زرتشتیان خیلی خوبن، ما هم مسلمانیم خیلی خوبیم، هر دوتا خوبیم. Mon père me disait quelque chose que je l'ai toujours à l'oreille. Il me disait, eux, ils sont zoroastriens, ils sont très bien comme ils sont. Nous, on est musulmans, on est très bien comme on est. من وقتی که این دعوت رو گرفتم که از طرف مدرسه کاتولیکا که سایر ادیان هم توش درس بخونن، یاد مدرسه خودم افتادم و خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم. Quand j'ai reçu cette invitation de la part de ces écoles catholiques où vous acceptez d'autres religions, ça m'a rappelé mon propre école. Je suis très heureuse d'être ici maintenant. Pour poursuivre justement sur ces sources d'inspiration, l'une des personnes dans la salle vous demande est-ce qu'il y a un poème, un personnage qui vous a donné le courage ou qui vous donne encore le courage, parce qu'il faut en avoir tous les jours. شخصیت یک انسان رو معمولاً کتاب‌ها و دانشی که طی سالیان سال یاد میگیره به تدریج میسازه و اولین اونها خانواده من بودن. شخصیت یک انسان رو
Une personnalité pour l'être humain en général inspire l'homme et le savoir et ce qu'il apprend, ce qu'il acquiert au fil des années et il le construit progressivement et me concernant, c'était ma famille qui m'inspirait beaucoup. ما تو خانواده 3 تا دختر و 1 پسر بودیم. Dans la famille, on était 3 تا دختر 1 پسر. 3 filles et un garçon. پدر و مادر من برای هر آزادی که به پسرشون میدادن، برای برادر من بود، به من هم میدادن و بین ماها هیچ فرقی نبود و من در حقیقت فمینیسم رو از خانوادم یاد گرفتم. Mes parents, en ce qui concerne la liberté, mes parents donnaient les mêmes éducations, les mêmes libertés aux filles qu'aux garçons. J'ai appris le féminisme au sein de ma famille. و بعد رفتم مدرسه‌ای که مسلمان نبودن و برابری ادیان رو اونجا تمرین کردم. Et puis je suis allée dans une école où ils n'étaient pas musulmans et c'est là où j'ai appris l'égalité des religions. Et je me suis entraînée à respecter toutes les religions. و در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که اختلاف طبقاتی خیلی زیاده. Je vis dans une société où il y a énormément de différences des couches sociales dans la société. و اونجا فهمیدم که تبعیض چقدر چیزه که چطور باید با فقر مبارزه کرد. Cet écart des niveaux de famille m'ont fait prendre conscience que la pauvreté existe et il faut se battre pour la pauvreté. Je voulais, de ce que je comprends, l'éducation a joué un rôle important dans votre construction. Ça veut dire que la liberté, ce n'est pas qu'un concept politique, c'est-à-dire que ça s'apprend, ça se transmet. دقیقاً. Exactement. آزادی کراوات نیست که به کسی کادو بدی. La liberté n'est pas une cravate à offrir aux autres. آزادی یک شعر نیست که کسی بخونه یاد بگیره. La liberté n'est pas un poème à apprendre par cœur. آزادی فرهنگه. این فرهنگ رو بایستی از بچگی یاد شخص بدن و دائما هم تمرین بکنه که از همیشه باهاش زندگی کنه. La liberté est une culture, il faut enseigner cette culture à l'enfant dès l'enfance et qu'il s'entraîne constamment à vivre avec depuis toujours. Parce que les enfants du public qui est là, ces enfants se sentent libres, on vit en liberté. Dans notre pays, on a l'impression que la liberté est acquise. Elle est là, on n'a pas besoin de se battre pour l'avoir. Néanmoins, il faut avoir conscience qu'ailleurs, ce n'est pas le cas et ne pas considérer que la liberté est acquise. همونطوری که قبلا گفتم تو کشور من و خیلی از کشورهای دیگه اون آزادی که دانش آموزان و دانشجویان اینجا دارن یک رویاست برای اونا. Comme je vous l'ai dit avant, cette liberté que les étudiants ou les élèves ont ici, c'est un rêve dans mon pays. اما میخوام یه چیزی هم اضافه کنم. Mais je voudrais quand même ajouter un point. آزادی یه چیز گرانبهایی است. اگر دائما مراقبش نباشید ازتون میدزدن. La liberté est une chose précieuse. Si vous ne prenez pas soin de la liberté, on vous la vole. مثلا آزادی سخت جنین مبارزه کردید، اینو به دست آوردید. Par exemple, la liberté de pouvoir avorter, vous vous êtes battu pour avoir ce droit et il faut protéger ce droit. اما اگر غفلت بکنید ممکنه یه سیاستمداری بیاد که بگه نه این خوب نیست ازتون بگیره، مثل اتفاقی که در آمریکا داره میفته.
Mais si vous le négligez, il se peut qu'un politicien vienne et vous l'enlever et vous dire que non, c'est pas, vous ne pouvez pas l'avoir et vous le retirez, comme ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. یا اتفاقی که در ایران افتاد، ما هم آزاد بودیم. De même façon, pareil que ce qui est arrivé en Iran, on était libre, mais on ne l'est plus. اما فریب خوردیم، غفلت کردیم و آزادیمون رو در سال 1979 از دست دادیم. Mais nous avons été trompés, nous avons négligé, nous avons perdu notre liberté depuis 1979. و حالا برای به دست آوردن همون آزادی جوانهای زیادی کشته شدن. Et maintenant, pour retrouver cette même liberté, il y a beaucoup de vies qui ont été enlevées. Il y a une question la plus belle et la plus simple, peut-être. Comment dit-on liberté en persan? Merci pour cette question. Comment on dit liberté en persan? آزادی. آزادی. Dans nos sociétés démocratiques, comment l'école et les parents peuvent-ils aujourd'hui transmettre le goût de la liberté tout en apprenant aux jeunes le respect des autres et du bien commun? این مسئله خیلی مهمه که بچه در خانواده یاد بگیره فرهنگ آزادی و دموکراسی رو. اینا کلمات فرهنگی هستن، نه سیاسی. C'est une question très importante que l'enfant, dans la famille, apprenne la culture, la liberté, la démocratie, que ces mots, ce sont des mots culturels et pas politiques. بچه‌ای که در فرهنگی که در خانواده بزرگ میشه که پدر به مادر احترام کافی نمیگذاره و چون مرد خودش رو بالاتر میدونه، این بعدها که ازدواج میکنه به همون شیوه میخواد رفتار بکنه. Un enfant qui grandit dans une famille où le père ne respecte pas suffisamment la mère et parce qu'il se croit supérieur, plus tard, quand il se mariera, il veut se comporter de la même façon que son père. یا وقتی که یه پدری دخترش رو مجبور میکنه که لباس بلند بپوش یا روسری بپوش یا هر این آزادی پوششش رو محدود میکنه، این آزادی رو ازش گرفته و تلقین داره بهش میکنه که تو هم میتونی آزادی دیگران رو محدود بکنی. Quand un père force sa fille à porter des jupes plus longues, des manches plus longues ou couvrir ses cheveux avec un foulard, il lui enlève la liberté et il lui apprend que toi aussi tu peux enlever la liberté des autres. Quel combat pour la liberté pensez-vous que nous devons mener en 2026? این بستگی به نوع کشوری داره که ما توش زندگی میکنیم. Cela dépend du pays dans lequel on habite. اگر در کشوری مثل فرانسه هستید، باید برای حفظ آزادی هایی که دارید بجنگید. Si vous êtes dans un pays tel que la France, il faut se battre pour les libertés que vous avez. یعنی آزادی رو دارید، فقط نباید از دستش بدید. Vous avez la liberté, mais il ne faut pas le perdre. من یه مثال میزنم به شما. À titre d'exemple, آزادی و دموکراسی مثل یک گلدون زیبایی است که شما میخرید میبرید خونتون. la liberté, la démocratie, c'est comme un pot de flore que vous achetez, vous l'emmenez chez vous. این گلدون احتیاج به مراقبت هر روزه داره. هر روز باید بهش آب بدید، مراقب نورش باشید
تا اینکه این گل شاداب بمانه. Vous devez prendre soin de ce pot de flore, il faut l'arroser, il faut le mettre dans un endroit lumineux pour que cette plante puisse pousser. شما نمیتونید اینو یک ماه فراموش بکنید و بگید که خب یه مقدار زیادی بهش آب دادم برای یه ماه کافیه دیگه و بذارید برید. این پژمرده میشه. Vous ne pouvez pas l'arroser pendant un mois abondamment et puis le laisser de côté et de dire ça suffira parce que pendant un mois je l'ai arrosé beaucoup, je ne vais pas arroser pendant les mois à venir. و به همین ترتیب De même façon, شما نمیتونید نماینده انتخاب بکنید و بعد فکر کنید که کارتون تمام شده. خب دیگه برید تا انتخابات بعدی. de même façon, vous ne pouvez pas élire des représentants et vous retirer des décisions et de l'attention que vous pouvez porter aux décisions qu'il prend et vous éloigner, et vous lui confiez tout et vous dites que c'est lui le représentant, on l'a élu et donc c'est lui qui va continuer le combat. باید هر روز مراقب سیاستمداراتون باشید. Il faut faire attention tous les jours aux politiciens. هر روز نگاه کنید ببینید چه کار خلافی کردن. Regardez chaque jour ce qu'ils font de mal. Et peut-être de voter, déjà, d'aller voter. C'est aussi une liberté qui a été difficile à obtenir. Et dans votre pays, le vote n'est pas libre, donc ça commence aussi par ça. بله شما باید رأی بدید و خوشبختانه آزادید. Bien sûr, il faut voter et heureusement vous avez la liberté de voter. اما خیال نکنید با رأی دادن کار تموم میشه. Mais ne croyez pas qu'en votant, le travail est fini. یک رأی بندازید صندوق و بعد 4 سال دیگه فکر کنید کاری ندارید. نه این اشتباهه. Ne croyez pas qu'en mettant votre bulletin de vote dans la boîte, vous serez tranquille pendant 4 ans et vous reviendrez dans 4 ans. هر روز مراقب باشید اون کسی که بهش رأی دادید چه تصمیمی گرفته، چی کار کرده. Regardez bien tous les jours celui à qui vous avez voté, qu'est-ce qu'il fait. همونطوری که باید هر روز مراقب گلدونتون باشین که خوش نشه. De la même façon que vous devez surveiller, faire attention aux pots de flore que vous avez pour qu'ils ne se sèchent pas. Quelles sont plusieurs questions sur ce thème-là, je les résume en une phrase. Quels sont, selon vous, les premiers signes d'une liberté en danger? Qu'est-ce qui peut alerter? به نظر من اولین هشدار محدودیت آزادی بیان رو مخصوصا در رسانه‌ها محدود میکنن. À mon avis, le premier avertissement, c'est la limitation de la liberté d'expression, surtout dans les médias. و وقتی که رسانه‌ها و آزاد نباشن، آزادی بیان در جامعه صدمه بخوره، این مقدمه از دست رفتن بقیه آزادی هاست. Quand les médias ne sont pas libres, ils n'ont pas la liberté d'expression. Quand la liberté d'expression est atteinte dans la société, c'est la perte des autres libertés. و در کشور من متاسفانه اختلاس‌های کارابشن‌های خیلی بالایی هست. Malheureusement, dans mon pays, les détournements et la corruption est extrêmement élevée. و اگر اینها در رسانه‌ها درج بشه، یک روزنامه‌نگاری بره دنبالش و پیدا بکنه که چه اتفاقی افتاده، به جای اینکه اون کسی که کارمندی که اختلاس کرده بگیرن، روزنامه‌نویس رو میگیرن میندازن زندان. Si un journaliste se coupe et fait des recherches
concernant ces corruptions. Au lieu de mettre en question la personne qui a commis des corruptions, c'est le journaliste qui est mis en cause et on emprisonne le journaliste dans mon pays. و ما الان تعداد زیادی خبرنگار در زندان داریم. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de journalistes, intellectuels et scientifiques dans les prisons. محدودیت آزادی بیان در ایران انقدر شدیده که حتی وکلای دادگستری که دارن دفاع میکنن اونا رو میبرن زندان. La limitation de la liberté d'expression en Iran était tellement forte que même les avocats de justice qui défendent leurs clients sont emmenés en prison. این اولین قدم بر این که بتونن بقیه آزادی ها رو بگیرن. Ça, c'est le premier pas pour nous enlever toutes les autres libertés. On sent votre combativité intacte, qui est admirable. Est-ce que vous gardez encore de l'espoir aujourd'hui sur l'avenir? Je ne parle pas pour votre pays, on en parlera dans un instant. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir aujourd'hui plutôt? Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir, pour reprendre la question qui m'est arrivée, pour l'avenir? امید من جوان‌هایی است که مثل یک پرنده میخوان پرواز کنن و هیچ نوع محدودیت را قبول نمی‌کنن. Mon espoir, ce sont les jeunes qui veulent s'envoler comme un oiseau, qui n'acceptent pas les limites. Aujourd'hui, plusieurs questions sur l'Iran. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à retourner en Iran le jour où la liberté revient? ایران حتما آزاد میشه برای اینکه بهای زیادی رو مردم حاضرن بدن. L'Iran sera certainement libre parce que la population a payé très cher pour cette liberté. من فقط در ماه هفته اول ژانویه تظاهرات زیادی در ایران داشتیم که مردم اعتراض میکردن به شیوه حکمرانی و خواهان تغییر بودن. En début du mois de janvier, la première semaine, en 2 jours, il y a eu beaucoup de manifestations. Les gens se sont manifestés pour réclamer leur liberté et montrer leur mécontentement par rapport à la situation en Iran. دستور سرکوب مردم معترض رو صادر کردند و با اسلحه جنگی در خیابان مردم به رگبار بستن. Ils ont donné le droit de tirer à balles réelles sur les gens, les manifestants dans la rue. Et ils ont tiré sur les gens. و در ظرف 3 روز بیش از 30,000 نفر کشته شدن. En 3 jours, plus de 30 000 personnes ont été tuées. Mais comment pouvez-vous garder espoir pour votre pays quand vous nous racontez ça? دقیقاً همون جوانهایی که کشته شدن به ما امید دادن که هنوز افرادی هستن که حاضرن برای آزادی بمیرن. Justement, ces jeunes dont leurs vies ont été enlevées nous ont montré qu'il y a encore des gens qui sont prêts à payer au prix de leur sang pour la liberté. و من به شما قول میدم مجدداً یه بار دیگه این اتفاق میفته. Je vous promets qu'il y aura encore un autre bain de sang qui va arriver. انقدر تکرار میشه تا اونی که میخوام به دست بیارن. Cela va se reproduire à maintes fois jusqu'à ce qu'on arrive à la liberté. برای اینکه جوانای انسانهایی که آزادی رو طعمش رو چشیدن دیگه نمیتونن فراموشش کنن. Parce que ceux qui ont goûté le goût de la liberté ne peuvent pas oublier ce goût. Une question dans la salle, que peut-on faire, nous, Français, pour aider et soutenir l'Iran? خیلی متاسفم
Je suis vraiment désolée. سیاست دولت فرانسه در مقابل ایران هیچ وقت خوب نبوده. La politique du gouvernement français n'a jamais été bien envers le peuple iranien. چشم حکومت چشمش رو به روی مردم ایران و مبارزات مردم بست. Le gouvernement français a fermé ses yeux sur les combats des Iraniens et la volonté du peuple. حتی یک کاریکاتوریست معروف ایرانی فرانسوی توی همون ایامی که گفتم جوانها رو می‌کشتن اوایل سال به نشان تو فرانسه نشان لژیون شوالیه Chevalier de Légion d'honneur. خب میخواستم بهش بدم. خب همش ترجمه کن دیگه. نه ترجمه کن تا من بهت بگم. Et même un caricaturiste, un dessinateur dont le gouvernement français voulait lui offrir la Légion d'honneur. Marjane Satrapi, Marjane Satrapi. qui est morte cette semaine. اما رد کرد. گفتش که شما که به مردم من بی توجهی من اصلا نیازی به این مدال ندارم. Elle a refusé la Légion d'honneur du gouvernement français parce qu'elle trouvait que si vous ne respectez pas les droits des Iraniens, je n'ai pas besoin de cette reconnaissance. Je fais juste une parenthèse pour expliquer le contexte, critiquant le fait que la France ne donnait pas assez de visas pour les militants, les jeunes Iraniens qui demandaient à fuir leur pays. Je voulais une question aussi qui était posée pour une autre femme iranienne d'influence, la prix Nobel de la paix 2023. Quel lien avez-vous avec elle? Demande quelqu'un dans la salle. Narges Mohammadi. نرگس محمدی 20 سال بعد از من جایزه نوبل رو گرفت و در حقیقت همکار جوان من بود که کار حقوق بشر رو با من شروع کرد. Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel 20 ans après moi. En réalité, c'était une jeune collègue à moi qui a commencé le travail de droits humains avec moi. من در سال 2003 که برنده جایزه شدم مبلغ نقدی این جایزه رو بردم ایران و باهاش یک دفتر خریدم و انجوی تأسیس کردم برای دفاع از حقوق بشر. En 2003, quand j'ai remporté le prix, j'ai emporté en Iran la somme d'argent de ce prix et j'ai monté mon cabinet ainsi qu'un ONG pour défendre les droits humains. نرگس اون موقع یک زن جوانی بود آمد به دفتر ما و داوطلبانه با ما شروع کرد به کار کردن. Narges Mohammadi était une jeune femme à l'époque. Elle est venue dans mon cabinet et elle souhaitait qu'on commence à travailler ensemble. خیلی علاقه‌مند بود و خیلی خوب کار میکرد تا سال 2009 که پلیس ریخت اون دفتر رو بست مصادره کرد و تعدادی از همکاران ما رو انداختن زندان. Elle était très intéressée et elle travaillait très bien jusqu'en 2009 quand la police a fermé ce bureau et ils l'ont confisqué et ont mis en prison plusieurs de nos collègues. نرگس سال بعدش رفت زندان. L'année suivante, Narges a été emprisonnée. اما از زندان در حدی که میتوانست مبارزاتش رو ادامه داد و خوشبختانه در سال 2023 برنده جایزه نوبل شد.
Mais même en Iran, mais même en prison, elle a réussi, dans la limite du possible, de continuer ses combats et elle a réussi à avoir le prix Nobel en 2023. Bravo à toutes ces femmes iraniennes qui trouvent de la force, y compris en prison, alors que les conditions doivent être absolument inhumaines pour croire encore à la liberté. Où avez-vous trouvé les ressources quand vous étiez emprisonné et où a trouvé les ressources Narges Mohammadi quand elle était emprisonnée pour croire encore à la liberté alors qu'on veut votre mort? خب در زندان کسی که باشه مبارزه در محدوده زندان میشه مبارزه کرد، برای اینکه صداش که به بیرون نمیرسه، ولی کن در اونجا توی زندان یک کتاب نوشت و این کتاب رو با زندانی ها مصاحبه کرد و این رو بیرون فرستاد. Eh bien, en prison, on peut se battre dans la limite de la prison parce que sa voix ne s'écoule pas dehors, mais elle a réussi à écrire son livre en prison et elle a réussi à le publier et l'envoyer à l'extérieur de la prison. و این کتاب چاپ شد که خیلی کتاب جالبی بود چون خاطرات زندانی ها رو اونجا مصاحبه شرح میدادن. Ce livre a été publié, c'était un excellent livre parce que elle racontait les souvenirs des prisonniers dans les prisons. Comment est-ce que vous vous informez aujourd'hui sur la situation en Iran? Parce qu'on sait que Internet est coupé très souvent. Comment vous avez encore moyen de relayer peut-être leurs combats, de les aider à distance dans cette période sombre? وقتی که مبارزه مردم شروع شد و بعدش جنگ با آمریکا شروع شد، اینترنت رو قطع کردن. حدود 3 ماه اینترنت قطع بود در ایران. Quand les manifestations ont commencé, par la suite avec la guerre avec les États-Unis, l'Internet a été coupé à peu près pendant 3 mois. و این البته اولین بار نیست که حکومت هر وقت میخواد دست به کشتار بزنه اینترنت رو قطع میکنه که دنیا خبردار نشه. Et ce n'est évidemment pas la première fois que le gouvernement coupe Internet. Quand il veut massacrer le peuple, il coupe l'Internet pour que le monde ne sache pas ce qui se passe. خوشبختانه به خاطر استارلینک هایی که ایرانی ها فرستاده بودن به ایران، اخبار به مقدار زیادی منتقل میشه. Heureusement, grâce aux Starlink, C'est les systèmes de valise satellite. oui, grâce aux satellites que les Iraniens avaient envoyés en Iran, et ils ont réussi à transmettre quelques messages. Vous avez encore de la famille en Iran? بله، هم خانواده دارم و هم همه دوستان و همکارانم ایرانم. Oui, toute ma famille, mes collègues, mes amis sont toujours en Iran. و من با اونا در ارتباطم. Et je suis en contact avec eux. 2, 3, 4 dernières questions, si vous permettez. Toujours sur cette question qui revient beaucoup dans ce que vous nous envoyez, est-ce que le confort occidental n'endort pas les peuples? Et du coup, on se dit la liberté, c'est bon, c'est gagné. On oublie qu'il faut la maintenir et la conquérir. قبلا گفتم مراقب نباشید از دست میدید. Je vous l'ai dit avant, si vous ne prenez pas de soin de votre liberté, on vous l'enlèvera. فردا اگر آمدن سن بازنشستگی رو 7 سال اضافه کردن. Et si demain, on ajoute 7 ans à l'âge de partir à la retraite, و یا حق بیمه شما رو 2 برابر کردن. ou on vous demande de doubler les tarifs pour la sécurité sociale. اگر این اتفاقا بیفته معذرت میخوام ولی کن تقصیر شهروندارم هست. Je suis désolée, mais si un jour cela arrivera,
vous êtes responsable aussi, les citoyens sont responsables aussi. به خاطر اینکه و تکرار میکنم وظیفه شما فقط این نیست که رأی بدین، بلکه علاوه بر رأی دادن هر روز نگاه کنید به سیاستمداراتون که دارن چیکار میکنن. Je répète, votre devoir n'est pas seulement de voter, vous devez surveiller ce que les politiciens font tous les jours. Comment pouvons-nous vous aider à relayer votre message de liberté? Demande quelqu'un dans la salle. خیلی مهمه که مشکلات که مردم ایران دارن در رسانه‌های شما درج بشه و فریب پروپاگاندای حکومت رو نخورید. حکومت ایران Il est très important de transmettre ce qui se passe en Iran dans vos médias. Ne vous laissez pas duper par les propagandes du régime iranien. Une dernière question. Comment restez-vous optimiste, Shirin Ebadi? بدون امید نمیشه کار کرد و دیکتاتورها یه چیز رو میخوان و اون این است که امید رو از ما بگیرن. نذارید دیکتاتورها پیروز بشه. Sans l'espoir, on ne peut pas vivre. Et les dictatures, la seule chose qu'ils veulent, c'est de nous enlever l'espoir. Ne vous désespérez pas. On nous demandait tout à l'heure comment on disait liberté en persan. Et une autre question, comment dit-on merci en persan? متشکرم. Merci beaucoup, Shirin Ebadi. Merci.